Tako da, z vsem Dragan, kar pridi gor, navdušil me, ko smo bili na tečajca pesmomat in je tako doživel, to tudi prebral, ko smo brali v živo, ne mislim, da je tak mojster podajanja poezije v živo in me fascinira tudi zato, ker pravzaprav je deloval kot jedrski fizik, ne, ampak jedrski fiziki tudi pesmijo. Tako da mislim, da je tvoja. Спасибо. Сегодня здесь спокойно, а в Одессе война. Самая грозная война славян конtra славян. Одесса самый счастливый и красивый город. В нем живут настоящие красавицы Вери, Наташи, Ирин. Тут и моя Ира. Вспоминание на Одессу. Jaz тогда был молодой, было достаточно количество вопросов и несколько ответов. Сегодня я старик, вопросы остались, ответов нет. Поэтому по самым важным вопросам о моей войне, что меня больше разумели в славянском языке. Ali te dovoljno želim, tebe, želeni od kapi vode na ustima brodolomca, če ne vidim jasno u tvoji skrivni plati poželjenja in koprnjenja. Ali čutim dovolj prefinjeno udarce tvojih stegen, nežnih kot mesečina, a silnejših od vseh plin, ki upravljajo z mori in oceani, moške želje neotoležljive in razbijajo tanke polne vina, z udarci blodnimi od čvrste skale grudi, vršičke nabreklih bradavic, obedra nepotešena. Ali se ti približujem dovolj nežno na prstih rose? Ali te znam ustaviti ravno prav v kot brez izhoda, če bi krenilo v neurje? Ali ti neopazno kuštram lase i pletem iz njih vrvi hotenja, da bi te kot vlastna volja zavedno privila k meni? Ali znam tvoje nevihte ukrasti v svoje jadra, jih src preobrniti v smeh, razsute kristale soli in bolečine zmleti v sladki prah, začiniti z njim vsak najin tren? Ali znam, ko nam želja usiha, da te prižmem blaženo, dovolj blizu meja mojega sna, vdahnem nekaj novega življenja, prišepnem ponovno, da. Молодец. Hvala, spasiba, res.